Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 181 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran by Imam M. A. Baker. As we mentioned, chapter 9 of the Holy Quran is the only chapter in which we do not say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and the naam van Allah, the Barmhartige, the Genadige. So let's start immediately with this particular chapter, right? Episode number 181, hoofstuk 9, die boetedoening, Surah 9, Surah At-Tawbah. Afdeling 9 van hoofstuk 9, die heiligelaars. Die heiligelaars, mans en vroue, is almal aan mekaar verwant. Hulle spoor tot die kwaad aan en verbied die gooie en verhou hulle hande van die gee van gunste. Hulle het Allah vergeet, daarom vergeet hy hulle. Voorwaar die heiligelaars is sondaars. These are the heiligelaars, and opposed to that are the believers who remember Allah with taqwa. As we say, Fadhkuruni adhkurkum. Allah says, you remember me, I remember you. You forget me, then Allah forgets you, right? Allah beloof die heiligelaars, die mans sowel as die vroue, en ook die ongelowiges, die vuur van die hel. Dit is vir hulle goed genoeg, en Allah het hulle vervloek. Daarom sal hulle 'n blywende straf ontvang. Soos diegene voor hulle, nie hulle julle. Soos diegene voor julle, hulle was sterker as julle en het meer rykdom en kinders gehad. So het hulle hul aandeel geniet en so het julle aandeel geniet. Net soos hulle voor julle hul ander geniet het, en julle gee jul oor aan ydelle praatjies, soos hulle hul oorgegee het. Dit is hulle wie se werke in hierdie wêreld en in die hiernamaals niks beduidend sal wees, en hulle sal die verloordes wees. Kyk dan, hulle sal die verloordes wees. Het die verval van diegene wat voor hulle was, hulle nie bereik nie, die volk na Noach en Ad en Tamud en die volk van Abraham en die bewoners van Mede en die voorste stede. Die boodskappers het met duidelike bewyse tot hulle gekom. Daarom het Allah hulle geen kwaad aangedoen nie, maar hulle het hulself skade berokken. En die gelowiges, mans sowel as vroue, is vriende van mekaar. Hulle spoor tot die goeie aan en verbied die kwaad en onderhou die gebed en betaal die zakat en gehoorsaam Allah en die boodskapper. Aan Allah sal hulle sy barmhartigheid bewys. Waarlik, Allah is almagtig allerwys. Allah het die gelowiges, die mans en die vroue, tuine beloof waar die riviere vloei, waarin hulle kan woon, en heerlike woonhuise in tuine van ewigheid, 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 ewigheid. En die grootste van dit alles is die welbehae van Allah. Die welbehae van Allah. This is the greatest achievement, the supreme achievement is die welbehae van Allah. Dit is die uitnemendste success, the ultimate supreme achievement. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ameen. Ya Rabbil Alameen. Please join me in the next episode as we continuing with the Heilige Quran
by Imam M.A. Baker. Please remember to subscribe, to follow, to like, to comment. And the main thing is, please share this knowledge with others. Look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.